take riek michituok kor michituok kor money ano chenete one chekanak ban jelinga report meni nywaga ne ko kien ko bi mandan le roda bi nga cheno ngum choda lat no chala do ne sha ne dang wel ngwan sha kanak ne de jandang ro de kel kan Australian Unity State oil field gwam sha na martin ano ko le to korup kona jen gwada nan to gre go moten ne dang wel ngwan sha kanak ne wel ngwan no kane dang wel ngwan ko na sha nak wa chikori ben no dio je makane nuari kajen jodana chalat ngai kon rup kona jen gwadan tin nuar tiketin kajen Northern Unity State gwadan tin li station ke report cha kulat gwas me ka chanung ye Ramadan la rup kona County Commissioner General Stephen Salam malut jeram dan la kwer jela commissioner wunen yen mo gwasma jen ano chela do ne chikor chetwo no ken ngwanen kontin bana bna kitin kap ko kor ke ngwane jane charin mobilize ngwane charin mobilize ken wore ken kama gwada na tiketin awaken ngwane jane to jen ken keruweng sigurudin mobilize la ne tin wan chemana na ngai kon charin realika ka ping medit and tada na churi realika jen ken we can Unity State begana kap kor so an kor mo right now right kon ke je ne dangwal ngwan chekna wa kor atwoga ka wadar takel mitene ke menen ti jandang diok takel mitene ni jandang diok jen makan wari jam kan Australian Unity State Kennedy T at jende Kerwing administrative area ke jam Chaja confirm George Rup Kona County Commissioner Ramadan Lakuer ke Commissioner Dana Keb Rup Kona County General Stephen Salam Malut Ajalo of course and the native tea de kanak so chana ya kujignena gwasame me changa chikon ngaje no cha netin kon tila ngene nuere chaka gwen ngene nuere chaka gwen no ken ekenete kon te make darashal ka bimnom cha ter shong Malaysia ken chaka gwen dio je chikon diala ngach gwen ge ken o ken tekin ge tit ka tai dan ti korche toko ja of course netin one charge la no chi talk ekach you know chi jang you can careful immediate and then chi jang charin mobilize then chi ke jien Kerwing administrative area ngane jana wangden kelke assess pdf chimana ngai kono ko chi kan jien garudin by the way chi kan jien kar la jien kan lo chi garudin organize charin yalaka but chi kan plan ka gwam number riunen to one chicken anga jeno ne me run balari cause sometimes me kurmi at work by na me yeah come hal krodin but kuma kirmi yadi take titkati jegdi allat krodin chin were chicken ne me changa chi kondi alne no ter shong Malaysia sha ka mobilize kuma kirmi yadi so ngum ji to gantam mo wana wa kama ka gwad danan ticketin abane dan wel ngwan bagalo nak ya ka report me kan pegnat kan lat ano Kennedy ti shanek ti ana meriudi en kanwari ke ka jang no kana kolat batalan jene ne dan wel ngwan chakanak ano ka jibon ti ko jandang rewi kel jen report danan en chalat ke kondial ngat ka jen Northern Unity State jen to ko tinone kachi kon ngaji no cha confirm ntama Rup Kona County Commissioner General Stephen Salam Malut bati mude kon kula la ne kon telan wore gwazame bu konti ga ngajelon so ngidan jene
alan wala ge Carodian lalat ken we ne me just tell me nan kum South Sudan but michi jang chi wijen ken and I remember sheng edan kerwe administrative area chana chaga jak ne area jang medan aken mwene jane chigwe tina mani SSPDF kele chigwe chaga nan chi mwene jane panken kare de kontila na tin don kap kokor ke SSPDF chene me shaling no ne and winimi in the state de mwene nwori de meken de kakap again dani kon yala ngajene lo de mek de kakap kap ko mech ko bunwar bo dot ka tetken lora ba duno wala cha joje gwa and wo chanware cha kama gwenren kontikate so dio je chine to wan chicken bile lana je lungo no kana to so cha confirm jen gude nen yen yal gwadu me wude mene mi joy gwadu men kon ware gor kon mat nwar gor kon char mite michi tuok doran cha tuok kon dial ko kon ware en mite michi tuok doran kon ware cha tuok kon dial so bu kon dial chon kan ware kon so na me jaslo ajmran show the lot ko chan ware kon cha kamak ka ci koro mo cha tuok ma ne dan wal ngwan ke ne tu ngwan unit stadio je ko nen cha target de longo ne tu ngwan ko target de kuma kim yadi but teleway ko kan ngwan gwad mi kan ngwan bom la oken bana nan ka bu nyogo jen bu kan oken bu kan ko lo jok we all know that tuok ne sha so en mi tuok no wale ka ci ko nen tama le nen dan wal ngwan ma ping mi di chi ping mi tot so gora right goro nyur kan ware so na many emijiak misho da la tre wishing winemi enu chane dan wel ngwan shakanak kane di jandang raw with a kel to take a board kan Australian Unity State oil field kui jane kanalat dino chalan jene wel ngwan kwa kuje me dang me combine it together kan ideality ana kwa kuj ko ten kichikala jesne wel ngwan cha kanak so ne dang ne di jandang ru kel daga bodo ne ya tangol ne de kon la kwala kana dwal ko lat ken reality ko di dana gujirun ba jo ke ba ne de kon liu kana so mitem chor lat ba je di lat mi ne de te ma kana ti mi ke de ni SSPD ab kun wala ma ko ter chong Malaysia chirken ken wer wai am mi chirmana la kona ngach la ma ne ke de ni SSPD chi dung jana dung me ta me chit kemandan la ne di chal ka tini alam murle dung me ta murle de chula rodi ji great people administrative area ken chi beno de ngaje no ke ngane ken ko shi ke de ni la ngane ken ngala jena bika guard beken kanang bekenok beken kana baname purely targeting which organize already alo chire ke revenge jen melat ke ken jang ke de ni kirm yadi so revenge mi tuoge kru kona county okay so na me chalat kanar kanos Unity oil field jen gwada dan en chama kama ke weather china toja lo de color lare nekpin ne de ma kana ke 1:30 am midnight ke weather which mean that yene to nak ne yepin already telum de dien mlat ke nak ne yepin ana me jeri podande kon linga just watch ne dang wel ngwan ye kenter ne ken jandang ro de kel dawran en winimi do no can specify no ka jang wala kan do no chikor mo cheto me dan wal ngwan ken to ngwan which mean that you the je anak pinijen kada gad tin tama kamen do no kan la da gwa ne de chal ken warti do me jang tama che cha full information che che bara ban wala to ken la lokano balat yakero den kan ete go ka kum kirmiyati yate ma